Книги оскола бытыгар оригами кружога үлелир. Салаячы Мария Ивановна Мухина. Кругокка сылдар оғылар білеген әхеға астория көрдөрөк бүт. Bir kızcan ceditten ayurga taqsıbıt. Ayurga munan celir solun görüdüğü sadabıt da bulbadak kalbet. Ayurga turar kırakıy ciyağa kalbet. Kız ciyağa girbet. Bu ciyağa üs əhe alırırım. Kırakıy ciyağa iki hostaq bir dere ahır. İkkistere utuyar hostara. Kızcan ahır hoska giren, astuaga xahılaq üs miske turarın körbet. Ulağan misketten siyen kördü. Ondan orta misketten siyen kördü. Ondan müşutka xahıtın Allah. Kızcan alarvan bağaran, körbüde astual attıgar üs alap bastırar. Bir ulağan, bir orta, bir kıra. Kızcan ulağan alıp baska ötten taqsan baran, oqtan tüsten. Ondan ortako alıp baska alaran körde da tabırgahaz vaq bolla. Ondan kırakıy alıp baska alar buda, üsügey bağa yututtan külle. Miskeden tabıgar uğran barıdın sen kebiste. Alıp bağın tuarangatan alcatan kebiste. Turan atın hoska girdi. Manna üs aran turar. Kızcan ulağanğa tutan körbüde olus kien. Ortakuda olus ürdük. Kırağa sıpıda sörüsek. Onna utyan halla. Eheler celerigen horguyan gelen aharı gımmıttar. Ulaqan ehemisketen gören onuruk kualahınan ırcığına da. Kimmin kahın sen gördey? Nastasya Petrovna beytin ihtin gören çankına bıt. Men kahıtan kim sen gördey? Ondan müsutka Kur'an'a misketen gören ñağına bıt. Men kahın kim sen kebistey? Mikhail Ivanovich beytin alapahın gören ırcığına bıt. Kim men o postolaların gördey? Nastasya Petrovna beytin alapahın gören çankına bıt. Kim men alıp baspın mesteti takkanlıgınны? Misutka alcammut alapahın gören ñarıla bıt. Kim men alıp baspın allattay? Eheler hosturgar astılar. Mikhail Ivanovich ınırık kualahınan ırcığına bıt. Kim men alıp marsadan gördey? Nastasya Petrovna alus ulaqana soğuktuk çankınada. Bakılalıvın imittey. Ondan Misutka aranın göret kim ölüren erdi sarılada. Bu der. Kızcan harağın ahat eheleri görde de tünlügünen tahırca ıstanna. Eheler ekkurda sippetiler. Цветок на лбу и сорвал на бегу, сорвал, а зачем, объяснить не могу. В стакане он день простоял и завял, а сколько бы он на лугу простоял. Что за чудо происходит? Вдруг ожили небеса, это бабочки подняли в ярких красках паруса. Шаловливый ветер гонит невесомый лоскуток, и, устав от ритма вальса, тянет парус на цветок. Бархатные крылашки, чарующие полеты, в танце водят бабушки волшебный хоровод. Пестренькие платьица присели на листок, в троне вновь закружится порхающий цветок. Поднимая плечики, прыгают кузнечики, прыг, как сели травушку покушать, тишину послушать. Тише, тише, высоко было прыгать легко. Мы цветы в саду сажаем, их из лейки поливаем, астры, лилии, тюльпаны пусть растут для нашей мамы.